shepherd candle hauli ro Christmas ukini mo miki Krista ZHAPU chekesha ukini ngulia keja uchi lashia look kinye tethanu kerpo teko kefeko siro rena suno teko kefeko terhajdi theva ukoko feya siki nipu delimiepo vor ukom hotzeno thalie mo nipu keziu uko vapie lutsahatsa zikroita sala uko michi pita deri tigidelio sie uko ki nigo michi hichi hare temie pette unni pigetio dilikevi ase niki vorje te David rena nunu kelakelio nipu Krista sepenyoli teho Vorlije, nko nukizu poroshoke, uchikesu Jehovah modzunu kutulike. Niko michi hije hare temipete, unipiketio dilike vi ase niki vorje. Tipeso togi ukepenyo pfubu pozake meyu chalije. Mu kije keba temie poe punia ke Jacobu ke vichawalije. Jésus Christa, où qu'elle a que les anneaux, sur Kenny Christmas, où mon devoir que je sais péter que le chien, c'est donc que je ne peux pas péter, ni pour déjà que ça va peut-être que les chatines, que j'ai dit les qui allaient dans notre salle, que c'est dit KERÜSUO, que c'est allé à autre ni pour le sol. que c'est ne va peut-être que c'est tali di tali rusho chilinu tali ku keret teta this is about peut-être que c'est tali que c'est tali
KECHA Ni pile hey Zion nyofa, shepet tosle hey Jerusalem nyofa. Hare nki diu nki vorje, zapu zaye mu kokeliesa pozo. Mene nyoedi gada ginu, gada kemedziyo pu ginu. Ni pile hey Zion nyofa. Ke kre ntsukefa, keme sathoni pu Jehovah. Jido hego poti bavudo ke mesahonu mhojun lavor yawe hego jiginu ke lige toy mu ndie progele toy here nche ntru mu nzapi sisi yawe no gizu kret thorzodi Temieton Meliawas Oshiri Nyo Value Kapie Hetsasa Jisubu Temiecha Gizunu Hekelalitio Tuvor Mu
Christmas ti hau no hibunu no khagacha hawa har kra ka sala ligivi mu suzi di hiburi nthe zili givi no shole givi mo he kha ka sala pie nzile givi poti hau lan the ziawe ji do poti hau hazidi he go mi popo gaza mo zuno vorya keze ke ko thochdi no shok ba bav do hau no ni pu he ko thozo ga mo krista mozo ga mo he mi popo gaza mi liu he kha ka sala pie nziawe he ko keli gele tuwe he kel hunu la ta chababa moshi hibunu he ka choka sa keli ti bo chuje mo che do zo shui no bu ti babu da hono he cross di hebu he no kribian just di no he no ler di ka saliji he go che do ha ki hanu he ni se di no shoba de ni pu he ke mu ta chro bo no ke vuga bu ga za ta her cha ga za chi mi le ka mo si ga za te meri ba we ke pele mi ke krazo shri ta cha ha go la chaba te mi ke me je ga ba go la chaba mo no ti do zo shri he ke char no vo zo di je za ga za ke me je ga za ta cha ha go no mu te mi go gi no nu neu ka ke sala bi u zi je si di ubu ke khie si ka sale je he go do no je do ho mi ke che ka no che ga za la sho me ji ga za la mori ur ve che ga za la vor ha kya nu ki hu chole mo ga za ri ba we ho mi ke cha ke chi me cha pi cha che ga ta la ni pu upanya para kori tu fudi vor ke ko tholi mo ga za ri ba no ubu uchu ba no zo shui nra ka sali mo ni pu ho mi online nu ji do ke pe kro ke ba ti honori no un ka sala su chi ur che ka sala su chi ni pu he go ji do vor ke li go ha ki hanu mu ji fu ka sala ya ji he go ker shom ha tho se de ga zu no ZHAPU ma to chudo go ba pe teri khabye nche ka sala yewe home khor ha kya nu ZHAPU TSALI ri se ZHAPU chusu do ZHAPU tiri se chudo he go khagason ri ke pe kro do he go ni pu ke chari ke se chudo mo ke je di interior no do no japie le to chusu do di ZHAPU chusu do di udo chu vo ke le pe tem hogi ka se ke le chu je mo ke krimoring ki to fa ke pa fa RAVIKHOÜ zo shuri ha ke ha siari indie ka za ga shno no poginu he go mi pu go zer che ka sa su ji mo he bu ndie her ne le ga zur bi mo ndie le ge le mo de ze che ge le ti me chu ji nte ji ya mo ger shom ha tho te nu thela ko zo pe te kha be peles di jisu christ za no che we amen amen pe te pe ji ba la le vi de christ ha ke le za no vor ga ba pe te ke lucia mo zelia we Christmas ti hawa hazedi homie puti ke chasinu ha tho chu tyo us progroi chu to di lavor ke pe kro ke ja sikazri nguba sala uni mo o ke hu sunu mo jisu christa zanu petego zelia we mo ke ze puti Christmas ti hanu ke ze ke kro tho ke vonu ke ze ke hu ke vonu te janguli ke to so hari merwe je do uni ro ka zo ko boliro ki ya chhle di la vor uze go ze ki hu ke ba si ke zri ba mo ti uze nie go aki hanu victor mu kurza uni ki ya chhle mo chi do uni ki vor ba la uni bu ni ban no si thaz di uni zeli do victor mu kurza uni si thaz mo ki ni no ni je tas di uni zeli do ni pe je pa la ri de KEPESIKECÜ ti go thela nu seli do sala chie jizo di ZHAPU ma to ki kri go chwa da Long awaited, precious promise,
in Bethlehem. Oh, Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. All we longed for, all we needed, shining in this child's eyes. Hope forever, death defeated, because of this one holy night. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Long awaited, precious promise, coming back again. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. On our knees we fall. Ubc. 우거 산데 미치 세예 몰라 차리아게 지금이 티에고 게제디 부탄 세예 올라 차려 우거 딜리누 투프레베바데 데리 차모 슬라노누 아페테 프레스디 우거 게제 케차 차킬레 차다 부탄 세예 올라 차려 부탄 놀 훌리로 락테타 니히테타 테타 무 크리스타 밀리로 니케테타 디크레테타 Bhutanese theme ye tebu Buddhism nan medziketyo merya sala ke hupuri unan ke didaliro ke petsheze ke seketyo situtaya tenumye ukiya chaleta di Christamye chataliro kemiche ke kraze ke seya kemiche ko kotopo liro ubu unupfunyoze ke khomor shotaya sasieri unupfri mori usieze zreri uvkachnia tenumye ukiya chke mokoliro ukem chpie ubu peleke momieki nikechri zekeseya kristamye tefmie liro ubu ukaye penswaya sasie utemye donu usa promotaya butanu KEHOUCHIE pori sorkari registration cheketse bamo Sala kepelemie kezevodi kepenyopfer shoketseliro sokari tejovar hoketsemiede. Ssie kezamie ko no objection lesse haurise Christamie tsmodaya. Lesse hauliro meyese kam femu kidzekreketsogola. Musala Christamie liro kam nguliketyo mu kidzekreketiori pokere nise.
hakim hidi Bhutan nu seyo liro kepele miebu keme jeba gatsa uko sisade ke chanun liro cha dieba ahko plus di uko kese ke chatsa ke litsada Bhutan sorkari bu kristamila chakra meyasa ke tola chadyo chapo chakini liro kristamye ke chakro buri kepele nu metimu tepfdi kristala tamu ZHAPU ke vimye chali ke tola chadyo chaseo missionary nye vo Bhutanu ke bakola chadyo ke penyefubu uko mhatope tenu uko chata mujabye uko tsake tyola chadyo chadio Bhutan siyo buri Jisu Krista dilike view silie mu liele ke tyola chadyo uko tie ke zedi Bhutan siyo la chakile tsali dome ke krini pu no nun kapye nipu no hekori tsidi heko bu nipu heko ke mura nipu siye gola chalikivi poti kapi ho tsaka zalam pe siyewe tie ti soja hanu nipu heko Bhutan siye la chaba nipu heko podze ke duyo po sika sa hanu kepelemie nipu kikim hidi ke me shibayashi kikim hidi nipu Jisu Krista me donul hubayashi ke tsari heko sisade anipu tennu meri tefmeri pelekelimie nipu kepetsa zeke segatsa pokere nigetsa hakuri sisade nipu Jisu Krista nogo kepele tsaka tefsaje nipu nogo kepele tsapa krasaje diukobu nipu katsakrono bazu sheri nipu o kepele sedil hugatsnu nibu kalhu ZHAPU mo kepele ginunu zo sheri uko nguga siginunu akapenofa Jehova nke kriesilie mo nipu kelakelie haripie nipu ugo nipu ke krimie buzo shiri kelakelipie u vietsakelie tselichi ke penofa Jehova no serbizo morso karizo shiri nipu nun kasadi ugo buzo shiri nipu ma doliro ake penofa Jehova chakrapie nipu kepelemie ko buri matsa paralikivi nipu matsa radi hulikivi nipu te chai krasakelie tselichi Bhutanu nipu serbizo mo nipu missionary nipu ko zo shiri ko hisalie dilikevi ke zagatsa hanu zo shiri chakra ke mayasa mu nipu Jisu Krista non tellerdi nipu nsike mo seye hanu zo shiri no hako peteri tsasaru nipu no me doli ro nipu dilikevi ho sevodi nipu temi pe tepe tsosdi nipu ke hero po kinye zo shiri bu nipu kela kili sila kili tselichi Jisu zanu chasewe Amen. Okay. Ata kia tenu no prayer point pokinie. Sabas la ko se dik chatsali do. Ugo do na pastor chasawa da de ugo DIEKEPU ugo batafa RAVIKHOÜ la chaso do se service mo OBBEY pori KETHODIE persegato pola chale do su prayer point po. Se ke niuli ro ugo nze pete siba senchu kar ko ZHAPU tsali tsepevise se kenteta how Bali di mu jezribado salad no potiburi viba temi bui vordi rna ketzer bimo de hanu Jisu Krista ulakyu tsisi ketzer suri leka sasageto salad no temi ko no krasageto sokolari kepele miri vorse ba mu peleke mo miri vordi rna ke ba halano no okezi di hakulai chak ketzer tsali do we okezi di DIEKEPU ba persegeto mu o sietsa patokla chale mu senchu khargo service mo Karnuka bagor bimo deri youth no you buckets of pohike krige tsunu meri sekaba youth ko hako petela kazika chatsali do me ke krini pu bezyewe no heko krie heko ngume jide ni pu tie ti sujaho ka pi heko service mo we heko tie ni pu heko patafa RAVIKHOÜ chaje ke tafa ka pi potsa diese di pome potino sasa pokele ke ma donu sasa di Pobun ZHAPU ke tsaka tsaka nuzheng nipu nke kose di nipu nke ke hidia se pukile tselichi heko nuri krasalie nipu heko burger na ke tsur bimo liepi ho viet tsakile tselichi serbizo mo nipu ke thodie persada ke ba obezo shirik nipu pobu metsemechi di persali ke vi nipu non the nipu ke kori khape potsiji heo mhato heo sieza ke ba ko khape pelesde serbizo mo we heko chia senchu kar como youth kola chajewe nipu non te nipu uko tsakata fasa uko dodzvor ka tsakimi nzo ko seka sakimi
接着第一步接着第三子学，那个塞本上了是，如果马头个如果非你不我这里个努是学的，本来个这个本来个么个是学的，那是这样个不能发就发的。ZHAPU za ye tsakili tsalichi poti siba ni pu de hakun shiri nonte lerdi ni pu za ye tsakili tsalichi ni pu heko mhapete khapyem pelesde ni pu nonte la lerdi ni pu chezati za hun shiri ni pu ZHAPU tsakatsape temho dikili tsalinu di Jesu Christa za no chasyawe amen uko chili ro MHAKENGU li do asher ko ke beje kholi ga KECHA KECHA nipu mpeziewe nipu no heko krie heko ngumeji ke bimo nipu no heko semonga sho nipu ntajari kapio tsaya kevika sorhor bimo kisikini zushiri chakrapio tsidi heko busedi ho mezale ke tsalam peziewe heko nipu pahuyo nipu no heko krie ke sa hanu zushiri nipu heko hawr kradi nipu kapien tsadaje no tsaka ma sasli je anipu hizomona heko bu nipu sedi ki kimhezo punun japu tsala doshi nunari mum hasiri kapie nipu no krta ko tsidi uko bu shiri potununu nipu hakori sedi nipu Jesu Christa nlia thotsa pa japa chasa gili tslichi je hizomona nipu kengusdadi nipu work ba hanu nipu no ashir ko zo shiri nipu japie tsali mu nipu khasaka to kiskinye herbizomo nipu heko kelhu mu heko japu hazo sheli gili tsli no de Jesu Christa za no chasa yawe amen Tike vi hau kapie atsugesla uke hu pejiwe ziuva asho mejeke le tiunu uke hu UBC krotho ke kri ke za te tefugo krotho tenugo krotho zero mie bobo ke za alacha akikru lacha ke vorla ke pejese nego mie bobo ke za pejisia sizo ke mo ke chanur bizo ke mo ke tsike kri Mhanyam harake kri getsa sikira kan zoshuri sever hego krohisa kesobola pete peje ke penyofabu jabie nyegom hatoge vi tsagesa pete mo sagile tseleje tie ke penyofa ke pelemigo ke chagela ke saginu asar holiday bor nyegom hadzunu thagile zowe nyego pete peje Chido KETHODIE KETHERÜ pregedio liro cheliko ku kripudi hedia suru cheliko ku kripudi hedia suru Jehovah kemethola kethe nye Jehovah tsele hare arofa Nkepele pie kedi nyomegi mori temegi ri shhe sekogi kekrohi porize
Jacob kepenya fe pie po KEKHRÜ tsikiliu. Ukeni tomiezo po kemere pie Jehovah po kepenya fe gi tsikiliu. Miebu unekete kishakola kethocha tsisiya kishau. Java pie kemeroko tsiya kishau. Jehovah ketieko presiya. Jehovah sike momieko pekruleya. Poe mernyomie musami mie fe mengu pileya. Deri KERÜSUO chawe bie pesuruaya. Jehovah KECHA didio. Tepu betela o Zion. Nke penyo fe Jehovah tselichi. Sishie Jedongo kepetafa di PUSA lesson pemedi presidio. Philippi ko THEJA kusuku die no tefaketso. Philippi ko THEJA kusuku die no tefaketso. Nipu no nini si tole a kepushe puri nini tozole. Nyenu kemeneu temie kehupo buri silije. Nipu penyobate mhapuri le nyenu kemeshehe. Deri mhakehu bonuri. Oke penyofe teishiri nyeto fogo pu chamu melo bazolie. Siliero oke penyofe nune kesi kele peteki rakrugetsu tyo. Krista Jesu nunu nyeko melu mu nyemedoko rogose balidio. Telanu akreko hake hupuri kethozuko hake hupuri teruzuko hake hupuri mezuko hake hupuri mesazuko hake hupuri unizuko hake hupuri Pupe vile kiviko, mu vira kruzo zoko, mu tsele kivi honiro, soko le basolice. Nigo akinu sile keta, mu lele keta, tiu akinu renalie, mu nguwa ketako, ha soko tsuzolie, siro. Nune kepenyo fu nyese tole dio hau nipu die. Okay, but no fe bezia torwe siro keni Christmas mu DJ kesa work je zanu keni sedi jedo work ba ke pelemi ko pete ke lu ke chashia. Okay, but no fe ugo crowdy ugo bu DJ how no shiri por hi ke kri ke chenu ni bu ZHAPU shavorlie mu bahuri ugo DJ hepengu new nidi uni se work le hakolari ni bu teziba DJ how no ugo mhatogo chavordi potelanu vorli de mu bat te gushiri ke ni sedi ke peno for shonya mu ni pu thezi ke kralil hodi ba prege how ha lady uge peno fa thezi bazowe mu chedo poti how ha khabi atsage shala ugo ke hu pastor shiri mu po ke zego shiri peziwe Uge benofa ugo kregesha ako har krashadi wari ni pu thezi ke kralil hodi vordi nyego mhazanu thawe ugo tsiva ugo thekra hono ugo topidu ugo dechayo liro gezde ke vi mori shalom nune mori vitho ikechanu no pemdi ke puvor ke jachata
Achido suha pemadi Bahuri nune keja die hawa nunu uko kezedi nipu die chabu ke nye rakra ke sa keja hawa chenya. The secret of peace. The secret of peace. Ikeja nune ngu ke mo mori nune ke viebe ke to hawa. Bahuri Paul ke hununu ngu keja die cha ke nye nunu uko kezedi nipu die ke pumurana keja hawa chenya we ke kro chale do. Kekreni pu mpeziet torwe lano pati ke vi hawa ngu ke lezowe nke pelle zowe ni pu no asiba akro hishdi abun die pu moro ke shot tu no pule ke do ropfu bi ashathasha aselije ndire ne do di he gon hotsen verbale ni pu no he ko rashaje he ko kro hishje jisu arhake liu zanu chayawe amen. Nune Paul kelhugino po nguke mo po lukha pogito di po hobie ni po ZHAPU sekeje a tsedo vordi uko kolosi ko Philippi ko to THEJA kusoku shuru mutenye hani hananu kezedi uko ma chabo kenye me hosekeje sene yawe Paul ro polesano to vorgeje ma chakenye tsese musani liro Nieni sitole che c'è mo peace che se che vi hawa po leshe gono die cha hani ha se vor che c'è hawa cha kim hedi nieni sitole morosho che c'è hawa po die cha che kri che c'è no hawa PUSA po le kim hedi po ni sitole aga che c'è hawa me ho che sha mo rakra che se che kri la monya po ni pu THEJA sito che c'è hawa cha do ya che c'è la che THEJA melu hawa bogito che c'è la Poe poti ke kriga chenu shiri, poe poni dolia ke ja, po ke lugi no ngusha. Salat se do uko tie chayo pemadi. Nunne nguke mo po gi toya ke ja suha macha ke riu liro. Nipu THEJA ke ja, hawa uko macha hawa ke zedi ke pu peri ke ja hawa chashanya. Nipu THEJA ke ja hawa polo polesha go tuvo ke cheno vahedie kipo poe nipu THEJA li che ke ja hawa sesha ke ja hawa ngulie muchi do ke di verse Philippi go to THEJA kusuru no poe hamhedi PUSA ma pori lenye no ke meji he Derim hake hupunuri uke penofe THEJA di nyetso foko pucha mo melobazole Ma ponuri isi nienu ke meji he ke kriuliro ma ke hu ponuri isi di hani ha di cha hani ha sela she ke chengulie o ke penofe THEJA ke cha ha miliu ke hunu sheri ke hunu sheri krotho no sheri ke kru no sheri ha me yes ke cha ni pu THEJA ke cha di cha ha ba te go la me yes ke cha u ko ha ngulie Oke benofe THEJA ke cha hawa ukro hibe ubu ke perro ke ju nuri visa kolia isidi Bible chava saya ke jami poe PUSA ke perro ke ju shiri kro hibe shro kolia sisi ki kru nu shiri mori mieze ke perro ke ju nu shiri ni pu THEJA ke cha hawa ukro hibe ubu vi kolia we isidi PUSA Serbi mona uke benofe THEJA sia ke jabie ni puze ke perro ke ju nu vi koto ya mo rokfo ke luburi me miejesti ke cha hawa chasali ya we isidi ke tolesha vasaya ke jabi po isidi PUSA ke towe uke benofe THEJA si ke cha melu hawa ukro hibe ubu uke lu hawari pochani ko ke cha mo uke lu hawari lupe pomake ni ke lu hawashiri lu meme volia ke ja musidi ke krimirize ke perro ke no unito lia ke ja ke THEJA melu hawa me yesse ke cha hawa ngulie Uke benofe THEJA si ke cha resolve of thanksgiving isidi si ke cha dia chaburi ngulie musuliro nipu THEJA silia ke jamie ki ke cha po uke lugi ngulia ga ke cha hawa po ke lugi no me hola shadoliro po result ro po nipu THEJA to ya ke chala suliro ki ke cha boga liro contentment hawa po gi ke to sedi po ni ke to po jeno ke bao sedi po ni ba ke lie
ha po ke lugi no ko ngume ye me lolie musu hala po ponido ya le musu la po le thoshidi ponum banda ya su la po ni pu thezito ya ke ja ha ko hale shdo ro po gi ke to se di ponido ya ke ja contentment ha pette ko lanu me yes ke ja ha ngulie Pole slapo Filippico to THEJA dieno pugeja ni puno no ni si dolije a che pusse pula zoringi ni dolije isi Pole poke lu ha me hoshadali ro poke niu lu rom ha kiburi ke me jege ju bu se da mo geja poke lu gi su to gejla Filippi go kinu shiri ni puno ni to zolije ke ja hawa sedi o ko shib ke te fulie ke vi hawa chasha Pole po kelhu me hoshadoli ro po Filippi go lesha hawa tuge chiki po tegiro sedi ke dikinu no po pafa ba mi bu po tse po vwadi ke shakene fagori tu fedi ke majeste ke tiri shaba se po hai ke tiu no po tso fagi po krohi toshi ya ke jo I profodit ta hawari pokreto hawahapoe sho sedi sedan no geje ugo Filippi go to take nye kusako me fa pengun ri hawa pressure ngulie serum bimona poe sho sewa sedan nozo isidi kerdi me fa tenyeno Filippi go to take nye kusako me fa tenyeno poker cre poker cro usually ke me just sewa geje hawari pu deri poe pu geje deri ke penofa pongu me jesha mu porra bimona aburi anuke sho siri sho samo getola aringu me jesha isi siri po hatiu no shiri po niba geje hawapu Serabimona Filippi go ke hu hati tu ke kratamie po kenye dono ke fa probageja ke zeke no stile mo ba ke tiri zeke seba uko provoshoro a verse ko puzo thalil hode ke hu dono shiri this unity ha kratamie go dono ke festilere ba ke tiri zeke seba pole su ko hari lebe kidi ponu ke me jeba muda there is a serabimona ke peturi zeke seba serabimona false teachers how Tika teacher says que sigori vordi Filippi go ke hu ke vaba sono po ke dikino no parnel hoba po ke tono ro po uniste ke situation no bamole deri pole po sige jetino bazo shiri u ke penofa teze ba ke ja nieto fago pusha di ni pu teze bazo le je ke ja dia hawa sedi po die ke progogi hawa ja pusha sha ni pu teze bazo po sige jetino shiri sala po ke niu ngoke mo po gito ke ja hawa liro po ke niu liro po ni pu teze to ya ke ja la no po le po ke lugi ha ke jo po to nha ke pu ke shake me di sala po tu ke votiu no shiri po writings pete ke ni munu ne hawabu pete go mo badi po le shatu be po ke premier go tsba ke ja hawa ngulie musti di po ke peno feze ke pe roge juno me ti jezo ke ja uko hawari musa ke lesha Pole po gike bao sedi po nisi ke ja po Filippi go to THEJA kuso ku kera po no ke di kera seno shiri ha tu be ugo bu me melody ngu ke lesha how no popu ke ja how hamedi tu sha atso fu la how pumo ke krilamona ke bago yori se ani bali ke to do sile da a ke tsa ke mere dorisi mu ke su ke ho ke cherisi am hanyo kono poti ke hu pono pe very merry ke su ke ho shiri jiri shiri ke hu porize ke sele ke vido sile da Asha pekoshia ke jaula amhake hu porishalido isi Kristamie kelhuno kregelie kelhu hauha ke ja uko Christian successful living ke ja hawa puya polwe kelhusul hulie ke ja ke krilamonya po contentment hawa pogi ba ke la sala Kristamie kelhuno kregelie kelhu we tie uko kengu kelhu viego lamo deri kregelie kelhu ro ki ke ja boga liro ni pu ni shegelie kelhu isidi kolosi go to tepo kusoku kerno shiri pole hawa pula shike chengulie si tse nye ni pu ni shidi hulie po ni pu met dogo shato le to mo nye bu
bum ha to ke vinu kono ni sirashle mo ke penofam ha sizeza vi ke heledo ke penofam nish ke le ke lu mo ni pu de zeshdi lu ke le ke lu we ti u ke lu we su we kre ke le ke lu ke cha ha ke tole she thabi u pe ke sha mo su lanu pole lu kre le mo ni pu no po ni pu ja pu shavole Oka siro kim hini pole ni pu ginuno ke huburize ke sele ke vi hawa chilega muni pu tezilega hachapo kinye uko me hosashanya Thanksgiving hawa ke penopfa tezile ke vi cha haige pachaste me melo sedi ke hudi ngulia ke ja mu pol ke hudi no tapi upeke ke sha Thanksgiving hawa kapio ke penopfa tsele ke vi cha ke really ro o ke penopfa dio promo ke sha tiu zo ke cha hawa uko hasapuri mo deri hawa zo ke shatigi ke vitoe isi ki jurali me domodi isi di uko ke lia moni pu die progecha ke shatigi bagecha hawa ke pulashya ni pu die promo ke shatiusa o ke lumo o melu petike ripie ki jose ki tsamodi ni pu ki tsakashakele ni jurali kono o unu donule ke khale ke rile ke jasa ni pu die ke promo ke shatiuso sala mi pu haige chno potipe kraya liro ni pu tezie ke chari kraparta zo ke cha hacha ke riu hawa ngulie Kolosi go to teste kusoku kere surumu kere tenino sala Krista diu bunyeno ke sushale isi ni pu diu produ no ke susha mimimo o ke penofa tezena mimi ke cha ni pu ze ke perro ke cha hawa chakra ke cha sala pole pu ke shake mhidite do ni mhake hu po ke shnuri ni pu zano nushdi ke penofa upo tezie do zole isi di Kolosi go to teste kere tenino shuri pole chuha PUSA salau ke penafa tezie ke toe ni pu die mu pozedi ke rashape krage chunuri par pe kralia ke jaho hangulie macha ke niuli roki ke jaboga ala sheyo bo provoke chno no ke penafa tezie pe kranali ro this sonyo ke penafa THEJA go recognize je isi ni pu jabin zge she ha przoje macha buri przoje leme dosje ke jaho PUSA KERÜ no tenu te funye ke perro ke zenu shiri hakim hidi puya no ti sonye nkinu me ke vicha ke PRELUDE ni pu tezeli je isi uko KERÜ no tenu te funye zomodi pokrapo no shiri ke pelemi go shiri ni pu jabi utse ke she uzino bagaja ke krabawe deri chabo ke nyeri ha krasile liro ni pu tezeli ke vi hawa nzino ba mo azino bagaja uko hawa krashake mo ke penafa tezie ke hawa uke leke medo u perspective hawa kridaya isi mo hawa ke TOSO ke uko hawa krashake prana para ke ri petsalia Panya parasi to ya ke jamiha ni pu tezie ke zato da ya zo sazati zato da ya ke ja hawari rakrasha THEJA go rakrape krashmu o ke benafe tezie ke jo kram mimi ke je o ko sala hawashakra sala ke benafe tezie nali ro non zeno ke ba ki ke je bo bashi this sonya usho rolari ni pu tezie levi this sonya ni pu no akella ke salari solari ni pu tezie levi o ki kini ke krigo petelari ni pu tezile viwe deri u ke penofa dele ke vi ha buvor u ko tsoke le lari u zinu su lari we ni pu tezile ke vi ma si ke je pocha ke krabawe hacha ke new macha se u le ro u ko ni pu tezile ke to we avoid comparison with others isi Music measure ke to we mhaki bori vi ke hele amo musna ke measure ke che hawa comparison hawa terhe pekrali mu hasadi va petsashmu we u ke penofe tezie ke che hawa kra mimezo u ko sala hawa risha pekra ke krila munya music measure ke che hawa sadali ro u gi ke ba ke view ri kramodaya ke krila munya sasie u ke view ke penofe kapi utse ke shogori
seli simodaya ke ja uko sokori ke puyas la ke meje ke ja hawa makiburi krista me krohile amo deri tie we kri pwe kri ke penofa ashape krisha ni pu abu poja pushele ke vi ma ke vi bo azino batuzo how haledi we to je ke chie ni pu tezile ke vi sha ke me yesse botison he ugi baya ke ja uko how hari sedi rakrala sedi ke penofa tezike pole hai ke che ko rakradi popo ke luno ni pu tezike ke la po nido ya Bonito ya ke jarabi mona ke penofa kino ke vorno ne peace how hari pogi kram mimi to ke che uko pokel hugi no ngulie pacha ke riu tu ha uko haidi po melu ngu mo der pol ke hu no ngugelie pacha ke riu tu ha pue uke penofa tezia ke chela pue no ne su ha pogi kram mimi di ni pu lie sheke to how ha ngulie pacha ke new pol ke hugi no ngugelie Polwe jabi mitz sito ke chandie. THEJA how ha jabi mitz sito ke chapo ke lugi ngulile uko. Uko tie ke temye ke luno how ha shpetsa to ke chaborin he ke chrile ya. Deri polwe po jabi mitz ke cha how ha shasse po ke luno. Mu ki ke jabo diese di po jabi mitz yaga suliro ke penofakino ke vor shalom. Shalom how bu ne zebali je. No ne vito ke zeke vi sokori patesu no lerba diri ati do puge shake mhidi no ne bunye zebali je po introduction lesha tuge chago no shiri po tenla no shiri sidi japie po ke progo ke pelemie ko tsa sige che hawa po paul ke huginum hacha ke nye hawa ngulie ma ke krino no mo deri ke peno fakino ke vor shalom hawa sedi japie ke pelemie ko tsage che hawa ngulie ugo ti do philippi go to THEJA hawa prosher liro paul philippi go la chager je philippi go la chager je mo po ke chao no shiri japi ugo tsage che po ke mengu hawa ke pe no fakino ke vor no ne hawa bu ko zebali je ke che Hawa city ke zavorsha MR Vincent ke chame po lesha to work ke no po de cha ke che yo po pusha peace is the fruit of believing prayer you see peace is the fruit of believing prayer you see po de cha ya ri tusha mu avodi pol ke sha ha me hoba ke cheki vor ha ri rakraba no ne peledi shage basiu isidi uko sige january lele vinhe polo ti do puker ke verse 10 yenu puke silero uke penofa no neu ke penofa shalom ha ke stike le petikiri krage to krista jisu no nie ko medoko ragose balito isi nie ko medoko ragose balito isi rago ke de chaya pole shapahimie uranie ke selidi mie ke fe ke yam hatoshat ha ke ja su harino no separdi tusha isi sala ke penopfakino ke vorno ne hawabu nie ko melur gosebaliche ke ha polo boket shauliro ha city philippi ko ki pukir ke sha ha ngulie ke si ke lepet tigo ki rekechu isi sala no ne ke ha liro ki jenom hasi ki jeno do ke skills ha city ma porisu e challenge ke Paul tugesha ha no tabi upekela sha ke sikile te do ke vipuri no shalom morino ne ha vorlin ke there is we ke penofa ginu zo ke Paul ha city upetala sha mo ko ki pusha sala u ke penofa ginu no ha kapie ke pelemie ko ke ha pu Jisuri sala po ki hanul huvordi po ki hauze ke kogeta mosa tugi po hakem hidipu Johan tu te kere die me fe tenyeno anu neu kapi nego tsya ato anu neu kapi netsya ki ju kapi metsya ke jatoi pie netsodo jmo nyenu ke me jeda jo mu mi chiri da hichi isi
anu neu kapie nie ko tsaya ki jhao kapie nie ko tsaya ke mopo kapie nie ko tsha do je ke cha musu kapie nie ko tsha ke cha ji sue ha push ke cha ngulie uko ke zeke vi peace ha uko jadu do ke krige chen no uko ni pu ja ke krige chen no ke pouvoir jes la asko petse sedi pu ke ja ha chelel hode deri uko ke pu menos sevolite uko ke peta ke krigo ki no ne ha ke pe no fakino ke vor ha uko ni pu gino no zomoro po cha ke kri bamo ke che uko ke puli de ke zeke sho bamo ke la gino ne bade ke che ke pe no fakino ke voro suimo mori ukil unwe uniste bagetala no nebade ke su harimo mori tie ke jeune peace ke zeke vi ke haliro ke ze shomo ke la ke zeke vi bade ke penafakino ke voro suizomo we ke ze vi bade ke ze shomo ke la ke ze vi bade isia deri tie ki jeune ke zeke vi liro so hapize ke semole ke dola o ke pumole ke la morisu no rete ke la morisu face mo ke la ki jowe ke ze vi balia ke ja o ko su ha ki jeune ke zeke vi rosuzo deri o ke penafakino ke zeke vi ha vorge liro ki ke jo pubaga the peace of conquest isishe ke zeke vi ni pu kinu vore ke ja ha liro no ne kogele no ne way isidi the peace of conquest isidi pu mostana mape te ko ki rekri ke ju police ha pusha ke si ke le pe te ko ki rekri ke ju isile no ne ni pu kapietie u ko tsake sha ha liro ni mape te ko ki rekri ke ja mape te ko kiri mape tem hokko ke lie ha pusha ke changulie musna no shoba mo ke dala ke mi sheba mo ke dala mori ke meji ke chaba mo ke dala ke ze vibada we ke chumo deri no ne ni pu kapie utsa ke sha hauzo ke chawa mape tem hokko le ke da ke kratiu no shiri no ne bada ke cha ke je ke tsofatiu no shiri no ne ba ke cha mori ke no teno ke meji ke chatiu no shiri no ne hawa shpet sawa mozo ke cha so tsara mozo ke cha o ke peno fakino ke vor no neuro o ke peno fa hai ke cha po kapie ke pele me ko tse ke sha o ko hawa ngulie musu hakim hedi o ki bali to ga liro God is in control ke cha ke peno fem ha pa te ke khase ba we ke lesu bu o ki kram mi me mo ke peno fa no ne hawa o ze bali to we isidi ni pu die vasaya ke jame po si ke cheri pu mo hawa o kro hise poto o situation ki ke je boze ke se je shi tenu ke sholevi o pe mesi levi deri si ke je tiu no ni pu no ne o ze bali ke to ke peno fem ha pa te ke khase ba ke le ke je hawa ke le ha bu o gi ba ke le mo we ke peno fa vie we ke peno fa temie we ke peno fa no ke je hawa lady ke le su no bali liro no ne hawa pa pa te ko kikiri rakruzo ke je we o ze bali to ke je hawa pusha mo police la si ke je bu onur go se ba ke je lu kro ngu ke mo ponu to ke je su bu o gi ba ke je poli hawa bengu ke je hawa se di ZHAPU ke je ngulie Kien hakim hidi pole pokelhuno o ke peno fa jova mimie shmo ke peno fa kino ke vor no ne hawa poki mimie ke cha musidi pokelhuno so ha meta mimie voda ke cha pokelhuno no so ha tapi upe ke sha sala tie ugori ke pele me ko ni pu jova mimie shmo ke peno fa kino ke vor no ne hawa meta mimie muso no mimie vo ke cha no ne hawa bu unu ke kamimi ke cha ke lunu volia ke cha hawa tapi upe ke cha o ke peno fa jo mimi ke cha hawa de cha ke ni ke peno fa jo ke sa tike hanya ha me yese hawa ke rio liro po she pe ja si she ke cha pole po cha hawa si tudi ni po le sha ke peno fa Jesu Krista po she pe ja si she di po ke la she ke cha hawa si tu sala po shire po ja je ke leo hawa she pe ja mie di ke krimia lira kra mie voda po si di o ke peno fa le she voda ke cha hawa ngulie
Philippi go kenye penguno Krista Jesu no lepie nie konu shasetoli isi musu ke diwo pubaga Jesu Krista no lepie nie konu shasetoli posu pusher musasie versuru tenye tatago kige jobo pugadaga hauno ahwa pralashanya Pue Krista Jesu no leo kige jobo pugeraga sasieta po uke no for use ori ke no for ze ke tedewadi Pola mahapurishmo isi. Kepe no for use ori. Jesu Christa zepu kera kechanu potu pusha. Kenye uliro kege pulaga. Deri poto posha pejalie. Mie demi rishifa. Temye me vidi penrolie. Suri Jesu Christa nule pukera kecheki. Jesu Christa riu churi pulasha. Seuliro kige pulaga. Poto posha kera nolie. Sidi ke sieke sorry. Diezeshazota, kruseshazo isi. Jesu esla, Jesu Christa no leho pusheroke zatono, Porsche peja sikesha, Porsche ke leo pogi peja, meme mu peja sishakecha, how ha no leho habu, Uko giresha meme moroshakecha, no leho habu, Ugi krapar moroshakecha, how ha shaseliti kecha, how ha city gazasha, Ujaja ke leo peja, meme mu, ni pu no new ugiresha meme legecha. Paul hawa sedi ja pushasha hachap KERÜ kenyu liro kige japoga Jesue ke jova pi ketsagelie how ha sedi no no sedi ki jegi vorke cha how hari ke pusha ron me go to take ke nye ko so ku kere tepfe me fe po ha kya me hoshoro ke pulie hezochi isidi Paul le shatu be ron me go tsake cha how ki how pusha ah yo hari pralashanya Akrego miginye kepu hezodi pie kepenofo nufu tsati shawale kekrila mona soze tubie keja kepusa amese atosu shawato nipu sidi puya how hapo lesha tugeshinu shiri how ha pusha tie ukepun gejala kejo vale amokecha su hala pole how ha pula shakecha ngulie Efesa go to THEJA sereke nyenu shiri pole ke jova moro ke shozewa pula vordi hawa pusha Krista ke penopfer Krista gino vapie nitsa ke wato niko honyeho ke jova pie tsale ha Krista mie jore liu tape kieshia ke ja mu ha ge Jesu Krista hawa sedi ki jenul huvor shakecha mu pole su ha sedi ja pushla shakecha ukongulie Jesu pugeja hamie mati shuru kere ponu pugeja sira yeke jova pie tshachi heri mieke jogo vapie mietsa ke watoi yeke jova pie hetsache heri mieke jova pie mietsa ke watoi die haya me yesebe seke chengulie mieke jova wa kechela heke jori vashachi kecha Jesu ubu hawa punu isi mati pengu mefe dienu shiri pugeja hamie Paseke voko kapie rosho bamozono jawadi von nsize zeremize keze viperiwadi sazenu vorm hasako kashale mieke jova kechubu remo rosho kecha how hapu ke jova pe mitsa kecha how habu remo rosho kecha pu ke krilamun ki di Jesu how hapuga broken relationship how ha mieze ke perro kecha how vile ke moche ke penopfe no ne how ugi violence kechala ke penopfe ze ke perro kechuri bi ke tashaba kechala uko die how ha me yesene uke penopfe no ne nubu ugi nubu ke penopfe nubu ugi krami me toliro how ha pacha ha kwa krala shmoro sho kecha how ha pu tie ke jova kecha ze how ha Jesu Christa ginu me hoshodoro
Pue jogue de la o que jovapi utsmo, deri pue vitsidi o que jovapi o kotsha. Salati que jovapi que tsake zeha puvoto liro. Me jegejana me que jovapi me tsha morsho que Krista me go po que josha que moche avasha lelo que le mode. Ame jozoe deri Kristano no vapi tsudo que ha. Jisue ha tapie o que sheke ha ngulie. Tie sana uko ozie me pokro hishele gevi nzio hashmosho kecha mu azi hashmosho kecha hawaliro gigeje boga masi geje hotoliro me kro hishele gevi chake jabo bageje ro me ke jova be me tsake hawari nzio kro hipevi sewade azefe kro hipevi sewade ke penle me ko oko su sedi ho dono ke dono rubaliro oko me po kro hipevi sewada zo kecha musu Jesus Christa ginu nguli ke chala how ha sedi uko jedo how hari ngula ke le chewe ki uko Johan Keriu no how ha ke pumo ke pulala isia Johan shiri polesha tuvor ke no hamye no po pusha ke Johan Keriu die mepfenu pugeja mie ponye a uke penon fakreya isidi posize zire ngumeche yaro samie ke me dazo ke krilamonya po nguya ke ja posize zire krele moliro nguya ke mo uke penon fakrele genjo isi nipu die hakwabu ukoreshalasha kelisha tenya mutie ukopa tego uyasha ke penon fakinu ke vornu ne ha Jisu penovor ke jahau shiri rakra ke salaba mu hauha nipu kabi ntsasha mu atsasha deri tie uko sedil huvo ke jahau no otokra mimi shepe vile ke vi mu shepe tsawale ke vi hawari ugi bagaja uko rakra lashike ke penofabu jabe uko pette go tsasha ke liu shije poti haula ni uko pette go pesi Tegese sitali di tsaliku hitefeteta. Uke di penyo ke bau keseke. Thank you.
chỉ đó cái bên phía địa mấy chỗ mấy chỉ đi có cái vô cái giờ nó sẽ để mua cái hộp bự bao nhiêu nhịp bự ở urch cái ba spelle cái gì đi theo là nó mấy cái chát sợi nó ba mua cái bên phía ZHAPU địa nó cái ba kim hộp bự cái vô li mua suli rồi Christmas tiêu nó có mấy cái hộp bự phát cái vị chế bị hồi nhớ cái giờ chế bia gifts presents có sẽ đi hồi nhớ cái giờ chế bia mua chế lấy cái vị mía phát cái vị cái curry bia mua cái sợi đi xem cái giờ chế ya sẽ present mu gift hako ngu gi le si ge zui tsuya mu go ho mi present kha ga sha ngu le di bari me che mu deri Christmas tiu no go mi te zo shiri present bo se mo jo ge zo ha sa ke pa fa kinu me chover zo ge zo nu ne su ha we mu go te kra nu ne vitho ke ze ki vi Jesu Christano ke kinu ke vor su ha se madi ke hu vorje mo che dozo shri ZHAPU di gornas de mo rne ke lem honi pu puja sa mo ko peteri thelano ke chacha ka zone ni pu pa petegiri Christmas ti honu a kinu ke vor nu ne ha menguwe mo no ha se a che sala sa che ke se o ke chacha preli di ugo po thela chale me petege ze me che ke chacha le me ke kre ke me sa ni pu yego je do pu hi ke kri ke zonu nu nor sholie mu ZHAPU chigile lan pe ziwe kor hakinu ZHAPU chiga so gozo shri mu utho me seu no puri ke kri ke zeno ZHAPU chiga so petem ho no chaka se pelle ke kri mori ti don ki tiofa ke pathafa ginu KETHODIE KERÜDIE seka zaga sha ZHAPU hi go bu erna ka sala ke lan pe ziwe Christmas ti hawa zedi Jesu Christa ginu ke vor nune keze ke vi vitho shalom hawa se hem ye popo gaza zagasha hebur ka ka sagre lan pe ziwe mu ti do ke krimori pol kel hunu poe se ZHAPU che se tuwe ke ni mu nune kapie he ketsa hebur ne ke lan pe ziwe ne ke le tuwe ni pu hebu chazeli ki vi ko khapi he chi nthe ziedi hebu thule ki vi ko khapi he chi ndie praga chunu nthe ja ko sika sala mo praga sala di lu ka chunu meze ke me zra modi ni pu he kel hunu the ja ko praga sala di hebu nthe zie si di thule ki vi ko se he chi hebu no jabye me zga chunu ri ni pu in shalom neu sedi jabe me chasli ki vi ke ko khabi he chi jisum he di hebu ernyo men ne mu suhaginu nunne mu kili chi mi ke jova ga shaginu noe nunne khabi he ke chu he buri ni pu mi ke jova shali ki vi mu nunne ke tho krista ginu voya ga ja suha bu hi ko mye popogi bagile chi ni pu me tho kha ga sha noe me tho kha ga sha jisu krista ginu me tho kha ga sha nunne mu ke ni ha habi je dozo shiri he ko mi popo ga cha ga sala sa che ni pu Jesu Christa kinu ke par mu ke me jiu u ke panyo fa ke kriu mu ke me sara fa ko thobu ni ko pette ze baleje amen amen bala lidi ke pesi ke zati ke zupo seli do terioli ro u ko petteri sibade deri se pulasun ga zu li ro Jesus bapengugi Christmas kenteta batyo a journey of joy idi century khargwa do joseph injury presence se de mo Jesus bapengugi chu do mo injury mi vor pe vi selezo de Jesus u to prepare vor kepekro presage mo nye family zo shiri nye sezon me zo shiri nye zemi go zo shiri pe si shidi temi bu vor Jesus concert no kepekro so je vor li ro ugo tebagori ke sesho do se coffee mu ke kori metho za saba sala suri ledi mi ze vor so je pa pengugi do ho se ke kriuli ro youth camp pesivo ke la ke pesivo de mu krisar ko kizati no mapo se pu sekenuli ro camp forms ko se parba de mu youth pastor mu core team leaders ko jinu ba ho sala krisar sadi je chutti vor ka ba go zo shri Christmas new year do no ha ki ha ba do li ro youth camp bo ba do mo ke de check no ba do ba sala ni ko form ability camp ha attend sa je seuli ro uko new year chi li ro dio ba ki re tho January za thenin he baptism water baptism service po
ke se dio ba sala ni ki crew mo ni ki simi homie ke pele zulu fili na baro January za thenin he water baptism ke se dio sala suri lebadi THEJA kashri vi ho January 7 mo holy ro chuti vor ka ba ko micro boy zulu fun ke za su ha pu ka vor la no hi ko pastoral team ko kerchli di ho ha ke se dio ba de so sie je do ma po la se ke pe si sun ke zu li ro family diary bo se par ba mo holy NBCC ki cha ti reverend khotso me ro se par ka se vi po de mo NBCC ki cha ti zo shri mu ABCC ki cha ti no zo shri ke pele me ko buchli vi ro ha krisa je mu ni ki kru ke chati ki seli je ke za so ha for ba mo copy group bo pa di ki vi well jinu pa do potable no ba do mo ni chi li ro ha pi shri vi copy bo grace se mo ha ro family prayer ti ki seli ki vi family prayer ti ki seli ki vi diary bo de sala ni ko seli ki vi me ha pi se je pe te ko pe si ho